Enti yebeto yen anthem no. Enti me ma said se berima. Enti emra oda so da mute na no. Ye sha ase na to say Ghana national anthem na to I say wase obo. Nanka ogina ho. Aha. Enti no abra ye nyina ye sha ase no. Oda mute na onim nyina na ye to. All right, mama yenko. Meye masedi se berima efie abusiamu. Meye masedi se berima minyame asafumu. Meye masedi se berima wami brono so. Mejuma ye bianso sara minyame boamio. Meye masedi se berima efie abusiamu. Meye masedi se berima minyame asafumu. Meye masedi se berima wami brono so. Mejuma ye bianso sara minyame boamio. Wamina sie mima wajuma sie mi ajinkwapa shami di wami fonso nyinamo na metumia bua afufro meye mejuma seberima Onyame adaroma. Meye mejuma seberima minyame ajuma yeni. Meye mejuma seberima ejebe dumio. Onyame honhom kron kron misre obuamio. Wamina sie mima wajuma sie mi ajinkwapa shami din wami fonso nyinamuo na metumia bua afufro. Amen. 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 Amen, brother. And I can cancel on a bit fun or Proverbs 31, verse 29 to 30. Amen. Many women have done excellently, but you surpass them all. Charm is deceitful, and beauty is vain. But a woman who fears the Lord is to be praised. Amen. 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 Mama yena Onyankopon ase fi se we na do ho da. Amen. 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 Ye be ya se ni se merma mpa mema emne eye men's day ye ma mema ni nyina fi siapa nyame nhyiamo. Amen. Amen. Mema ni se no mape be ma mu be ma ba ko se o metumi ma no fo. Enti sofo a obekasa chiri no eye ye ne sofo Sampson ke Twumasi osofo Twumasi wase menka ne ho asem boko eno ani se ono na woye senior pastor Emma Columbus Ghanaian Church enti se manusi na adwuma ebe koso ba wi a ye beti ne no ene ye sofo Sampson ke Twumasi se moni ji ho amonka ami mana kwa abai. Amen. 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 Ibetie yen nyom no afri
Caleb. All right, hymn is N19. Lord, thy word abideth, and all footsteps guideth. Who is true believer, light and joy receiveth. When our foes are near us, then thy word doth cheer us. Word of consolation, message of salvation. When the storms are over us, and all clouds before us, then is light directed, and our way protected. Who can tell the pleasure? Who recount the treasure? By thy word imparted to the simple hearted. Word of mercy given, so good to the living. Word of life supplying, comfort to the dying. Oh, that we descending His most holy learning, Lord, may love and fear Thee evermore be near Thee. Amen. 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 Asafo moma yena Yehowa sinoye na nadoye wo hoda. Amen. Sibebrebe me wo areshimu se baby a obi a ehun eye na edika no me da ye pastor se wone ne yire se ene omo ema minya akwanya ya maba se ne ebe ya ne mo ebesum abom no krenie mani agi efrise se minya kwan na msume ba baabi ene onyame ema eba besum a na de anigye ahye me krama na pastor Ewurade nhyiraw wone wo yire asori nsuso moa ene bibia moayo ama asori anyini aduru seye Ewurade nhyira mo pa kurenie me bai me sorry mo divine mo na Columbus afekra na Sabbath school yeyo me bai na so kakra baba be ene mo organization the way matoto mo niema ama esum kama twitwiri bia ni mo no Ewurade nhyira mo nyom soso amato bibia chese mani age
kwan a moyɛ mo nneɛma no na menibie sɛ saa na mode ɔsompa ne ɛneyɛ pa ɛbɛtena hɔ na afei akɔ yɛnyamsom so ɛho. Medi ho yaw kakra sɛ deɛ yɛba abɛsua yi nka na mepɛ paa ne sɛ awia yɛbɛpɛ nsɛmpɛnsɛmu nanso so biribi kakra bi nti awia mentimi ɛni hɔ no nanso yɛsɔfo panyin Pastor Pia ɛwɔ hɔ no ya ɔbɛhwɛ na ɔne yɛ adesua no na masrɛ no ɛne men's ministry sɛ monsa ama me ɛda bi na mensa mmerɛ biem wei deɛ ɛyɛ commercial na meyɔ monsa ama me mmerɛ biem na mentimi ya meka yi ɛfiri sɛ men's ministry panyin ne sɛ wɔn nso ɔde me ɛkan ɛyɛ nnɛ ɛyɛ men's day na deɛ mako a mepɛ sɛ yɛsua ho adesua no mato din sɛ 8 salaries for our wives. Akatua ahodoɔ ɛnwɔtwe bi a yɛn mmarima ɛsɛ sɛ yɛde ma yɛyere no patwɛ baabi a wowɔ biara no moma yɛmmɔ mpaeɛ. Yehowa yɛda wase wasɛm ɛna yɛba bebie mu yɛsɛ sɛ nnɛ yɛyɛ si hɔ ama mmarima agyanom ɛne nananom a ɛwɔ ɔsafo yi mu so sɛ wankasa bɛkasa kyerɛ yɛ boa ani ehu yɛasɛdeɛ na ama yɛtumi ayɛ ahyɛ odi animuonyam. Yɛda wase so watie wɔ Yesu din mu nti amen. Amen. Wɔ asafo yi mu nyinaa mepɛ sɛ mema mo nyinaa happy men's day. Na pastor ɛne wɔn mpanyinfoɔ yɛda wase sɛ moma ɛda wei ɛba ɛma yɛn na ama mmarima yɛn nso so yɛnya kwan na yɛ celebrate saa ɛda wei. Fi sɛ fathers, grandfathers, ɛne mpo brothers no yɛ na yɛyɛ important ɛwɔ awareɛ nom anaa abrabɔ nom. Wɔn ɛyi 2006 census no awerɛhosɛm sɛ 23% of children under 18 years do not live with their biological father, and the number is climbing. America yi a ɛda hɔnom no wɔn ɛhu sɛ mmarima ana agyanom na efie bebrebe ɛwɔ hɔnom a 23% mmɔfra ɛwɔ hɔ ya wɔn ɛnyini no bɛrima biara ɛni fie. Abusuafoɔ sɛ bɛrima ɛni fie a ɛwɔ nsonsansoɔ na sɛ bɛrima nso so ɛwɔ fie a ɔsɛ Awurade mu no otimi ehu n'asɛdeɛ. Economics magazine ɛka asɛm sɛ making children is easy, but making a good father is not. Sɛbio wogyae obi a ɔnsoro nyame aberanteɛ bi anaa bɛrima bi a bosome bi akora wo so wɔnyin sɛ ɛmaa ɛna ada wɔn mo ɛmo ma ɛyɛ ade a ɛmmerɛ. Na mmom sɛ onipa ɛyɛ good father yɛ a yɛn mmarima yɛyɔ no wɔn ho sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛda fam. Anyone can be a father, but it takes a real man. Na wɔyɛ father, wɔyɛ agya, wɔyɛ bɛrima. Enti wo ne me no you say, do not worry that children never listen to you. Worry that they are always watching you. Bra, yeye merme. Say yeye eja. Say yeye nana. Berma. Ana yeye ofa. Ana yeye berma a ye wohone die. Die moma na enhayen. Say yemma etie ana se womo entie ye. Nemo die yemma no ani gye ho ɛwɔ yɛ ho ɛwɔ wo ɛne me abrabɔ kwan a yɛkasa kyerɛ wɔn maame no kwan a yɛtene yɛn nsa ɛwɔ wɔn maame no kwan a yɛwɔ huru nkukuom na yɛkiri ne fie hɔ anaa toilet mu anaa sɛbio yɛboa wɔbɔ maame nom no wɔn ɛhwɛ yɛn na wo ɛne me wɔkyena yɛbɛnya effect bi na yabrabo ebenya twaka bi ewo ye ma no so a
Bra ye Adventist men ejina me no mbi no eso. Eno nti enene me topic can say, men, Adventist men, let's pay our wives' salaries. Men's ministry penny no crane way in a juma pa. We said, okay, more men's ministry penny be Miss Master for moi. What is the opinion? If you say, and be no friend, no check it, not or make sure say, be kama and answer a say. Na no kase pasa ibetu you party nka my vitamin C and ka yepe so good. Moving ka bibi emfa vitamin C ho kakra na ansa ne akọ ayi my vitamin C for 2.5 years na otwe bia ye receive akọ eba na otwe bia o na my 5 worldly seeds see we are for a C. Emma negative C's. See negative. Yeah, any C papa. My year 20. The C papa. Yeah, married vitamin C papa. So we the abeba and then you my year C makum 122 C's. I was for Moment can chiramo. Yes, bia, Monfanchimio, yes, bia, Makua, Bigamanum. Misasu wo, CB 100. The debia may can be, Namiko share CB, a man may kaka, no one says CB, ever carry home, not a year, no matrato. We visit the pastor. Seeing in what have you learned? Then na wesua efrim. No one ever said. Na what could be minya emails, minya phone calls, na minya WhatsApp message. Every we say Miami, America, Canada, Ghana for a war bia, one more Europe, one more South America, one more Africa, one more maybe one more YouTube, Facebook, and WhatsApp also. So obviously, no, ama mene emema pia akasa. Na ama mene ema so akasa. Na abusanfo be be pastor. The odi ama yin 5 worldly seeds, 20 negative seeds, 122 positive seeds. Question is pastor. The watin wasum. Miami wakwa kasa. What have you learned? Then ena wesua momami kamu no kre enkyeremo bo de memesua na de memesua no ena na me de ebe mamu we say de memehunu no de enkrofo aka kyerɛ me womo tuka every miami aba no office o Columbus ene me aba bekasa amahu say yenua no number 1 yenua no ema aware ehia womo papa na oba ho na wariye enkoyi a enye ne maame na ema ne nkoyi enye ne papa na ema ne nkoyi enye na danfo na ema ne nkoyi enye otamfo bi na ema ne nkoyi enye sasabonsam bi na ema ne enkoyi na ohu se eye berema a wone na etifie aware hia ma you mema ene mutie me mo ware ni mo ware ye mpacho mutie de memesua masua hu se oba bia no hono ma obekọ aware na aware ni kina na agu kina na de bia na ninye oba enwe sese bio obenya sikani na obenya odefo aware emom ya oberema bia obema no 8 salaries obema no aketua maako enwotwe na eno eneme misra wa ebia wani emeje aketua enwotwe ho nanso so wudie kosohe ibize makua me medi ehon efo adebia me bompa ese urade menye otini ni die nanso boa me
na oba a wode na ema me no ni ntumi mfa saa aketua enwotwe ema no bio Amen. wonti ato a me ka kire mu yo sawu berema merima mo line so me kasa ema me a me ho we say me pese me yire o tie me na o ohete o timi kasa SK Twumasi a o kasi am na netifia yi ni we a o kan woyo na onyo na abusuafo sawu wode akatua enwotwe ema wo yire I guarantee me show ebo enye wo yire no ena nani beji na wo Adventist man memenda kwanhweni no wo ena awieye no wani ebeje vise awari owe etisese bi wato ebo abo edan ho na wato ball abo dan ho esan ba ho na wo no wodi aketua enwotwe ema wo yira Bible no say wo ena obedi asase no so enepa Hebrew for eti aduasa baako njichemo edu Hebrew for eti aduasa baako njichemo edu or say an excellent wife who can find it eyerpa when ena obenya she is far more precious than jewel Woye osumbo ese enhwenepa so uko New Living Translation was the who can find a virtuous and capable wife she is more precious than rubies Woye ubia osin sika papa na osin bibia na so wuno ewrade ahiraw na wanya oba a oye oba papa abusiafo fa rubies ama akatia pa enwotwe a ene meba beka ho asemi ema wo yenua no okenka so okenka ma ne yemede etia no mai din na meti akenka so se na okenka no na awrade enhiraw no mo ben san kenka bi mebusam tie duasa ba ku nchemo due no enkro no se ma aye ma pi aye yie na wo de usin wo nyina ayi so that was abo ye ka oberema a wonim ema asem a obi no oche ohin Solomon is so one de oni ema egoro ye no no say ye ni o ohin Solomon say ohin Solomon na ekasa no o say many women have done excellently but you surpass them all ma beberebe me kwa sorry a ema womo ede aduane ma me kwa adwumam me ba sorry a me ko kroma me ko ai Walmart kota ade a me hu ema a womo esewu me kama ba wo a wo ye me yire ne de utwa womo nyina you surpass them all Woba enjemo aduasa no a abusafo me ba ketua no so na mo de munya brema enjemo aduasa na se oso wa ye nada brofriend de ose charm is deceitful oba se bio wakekana no na audience made na nkomade na bia wayi na wam na omo de omo ye oso dofo one the only nada and beauty is vain. Beauty is vain. Na oba otisa na hofen eyekwa. But wo ya me new etia wari mu no na wusro onyankopon no. A woman who fears the Lord is to be praised. Amen. Usro ewrade no. Wo no ene yi na ye. Wo enemy Ready amount 7-day Adventist oba. Baby, me catch myself from me. Say, wo enemy. Now, the moment some more pastor no. You go in the yin. Ono so ne me yire ene yin ye. Me so ne yire ne yin ye.
7-day Adventist asɔre no ɛyɛ bank. Ɛyɛ bank o. So wopɛ ɛyere, wopɛ ɔbaa papa, wopɛ sɛbie ɔbaa a wosuro nyame a. Ɛhɔ ne ɛkɔ ne ɛkɔ withdraw te sɛ deɛ ɔkɔ bank kɔ yi sika. Amen. Amen. Rade ama ɔbaa a wotie wasɛm. Ɔbaa na nuanom da bi a maka kyerɛ me mma. Sɛ mesrɛ mo a sɛ mawu anaasɛ mete ase. Mesrɛ mo a monware sɛbio manim ɔmpakyɛ sɛ obi nya Ghana ni no ɔline so ɔmfa nkyɛ me. Na sɛbio mpanyimfoɔ sɛ ma no hwɛ sumuna so na mɛka saa asɛm wei. Sɛ maka kyerɛ me ma no sɛ monware Ghana ni ma me. Sɛ Ghana ni ba. Wɔkɔyɛ adwuma a ɔnti ase ɔhɔ nko a ɔde sika yi bɛbɔ wo diem. Meaning so obeka se pastor me de antisa wa antisa ne ebe change. So Ghana ni ba bank statement yi on re ene credit a year online on konko check it. Na o se awurade ehira amwanya obi otisa. A woman who fears the Lord is to be praised. Amen. Suro awurade a wo ne ne tifie ho. Wo usuben no abrabo yi na wanya oba a usuro nyame a osi oba a otisa no eze uyi na ye na wonim se me any Solomon and I'm true Proverbs 31 verse 30 ya Kameme version ni, but a woman who fears the Lord is to be given a good 8 salaries. Amen. Amen. Woman ti ho wone na wakoye ne ho ade na wone na aba akwantuom na nkɔ adwuma ɔno so kɔ adwuma mu nyina mo ho ba ye aduane na watu na asiu ayi na wo say me na me tro Proverbs chapter 31 verse 30 no me version there, but a woman who fears the Lord is to be given a good 8 salaries. For an excellent wife, Oba Papa, would hear 1, a good salary, 2, a good salary, 3, a good salary, 4, aketuapa, 5, aketuapa, 6, Amen. 7, Amen. 8, Amen. an excellent 8 salaries. Amen. I hope, to be a preacher, I hope you are following me. You are reaching with you. I didn't and I'm a person with the aketua and what she Emma or yere. Ye can salary na ye den. Na ye can aketua na ye den. Casta salary no, if we Latin casta salarium. Yeah, as a chance allowance, a stipend, a pension. Baby, you go get your baby, and the year some. Oh, no, it's a salary as well, and the AK. No, Obana catcher the pastor. Media, because you ma, me put the Mrs. Sicamo. We didn't have a way sickanum. Be a fair, and the say, Bama, a yisika, a dear mammy. Pastor, if you can't want me, because I mean you, but I mean, Penisa. Be me pay and say, Bema, be at no $20 a month. Was the order? Now, Burua, yeah, was there a fake? Now, the pastor, you couldn't ding. Salary, and now salarium, not an allowance, a stipend, a pension, a salt money. Now, Roman soldiers, you know. You see, na womo eko eba enchine ena na yedi etua womo ka emu ena yenya kasa salarios pertaining to salt, year revenue from the sale of salt. Na obisu sojeni a na ye from Salaries Latin ya echese obi a ye man salt obi a yede enchine etua ne ka na emu ena yenya aketua ana salary. My main control. Many are not a member at more line so.
na me ka bio ene ensem a ekotia me na ekoma me na mabɔ ho mpa ese Awurade me ene me ne me nuanom mmarima a yɛwɔ Philadelphia sori mu bra yɛbɛyɛ adesuan boa me na me mfa adesuan enya adwuma ɛwɔ fie ma me yere ya Africa nka sɛ yes bi hu ade we ɛwɔ me kunu asetenam na yɛyere no wɔn ehia salt wɔn ehia enkyene ebi o dollar store ebi o Walmart na breakere kwa de nso enkyene ɛfo efiri enkyene no mu no yɛ salt no salarium no ni aba benya kasa salary nene what an excellent salary na mema a ɛwɔ Philadelphia sori mu ɛsɛsɛ yɛde ɛma yɛyere no mebɛmomo enwɔtwe na sɛde me enemba mehu sɛ moyɛ organized no memfa mo bebrebe salary a edi kan na busiafo muntie asɛm a munua SK Twumasi meba bɛka kyerɛ mu so woyɛ bɛma so wɔware so wonware yɛ so pese wani agye ɛwɔ aware mu a fa saa akatua yi ɛma woyere akatua a edi kan oh say yes spirit the word salaries are SALARIES salaries akatua na me yɛbɛfa words ni nyina maako na buziafo wobɛka the pastor na woyɛ ne saa mominkamu no kora enkyerɛ mo me ko school no na sabio mabon na minim ade ba man feel so do if you say me try say me use the abroad friend say mnemonics ade no me de bes gina bibi so sene ebeya ni sua na ebeye mre ama me sene ebeya wo bebeti akatua ana salary ase no number 1 akatua a wo yiri ehia eye s a edikan security ana ahobambo obujanfo obabia empese obeware bema wone na eti aware no na oni security ne hu ewo ho na ewo ho na enya akatua pa ema wo yire empena sem no Ghana korona bema woni wo yire eti ha ebo bra e wo Philadelphia imko shemu wo Ghana abusumi nsia aba enye security emma wo yire na enye security emma wo mano wo yire empe sika ene mani pa ni gia nko pra wonfiri nko woye okuno sika ene ma onipa ani gia nka celebrities ya omo ye humo TV nka debia ente so mo aware egu nemo oyire na wona na ti wono akatua a ohwe free ho any security any say although Paul eka sembi ewo Timothy ngoma a edikan num enjichemo enwotwe hono ka security asem no 1 Timothy chapter 5 verse 8 although Paul muyentie do kan yo o say but if any man does not take care of their relatives the obey be ewo ho na onhwe ne yire onfasa akatua we security e ma ne yire especially the members of their own family. Wow! Who story? Madam say, who story? Who sisters no? But if you know, you know your sisters no be. But kai who say? Obano akako ware no. Onsi ukwate menhwe unia man no wo fasifo. But our first responsibility is that we dey akatua pa a security bambo, ahobambo ebema wo yere. There be we hear it every say, and then entrance. If we say, no play no with him far and no air cobano, play away any breaks.
dako ubeko uma na truck na utim no ana taxi na woka no na adwuma na woyo no dako ubeko uma na wo uni hono mo a oba no security ben mo enema bi a eye security eye akatuapa eye good salary ese betin dia ma ye number 1 savings bomodi ase woni wo yire no ene ya do wo kra to so a bomodi ase woni wo yire betras no ma ye nhihye mema Adventist man mo be ye nhihye na mo ye savings ma oyiri enwo se ene asem si a mi kunu woni aye nhihye a nkoda ehwem efie ha mortgage rent there is a security 2 another akatua a security a yiri no area free ho se wonya ya a life insurance mentina ho sebio yare ebetimi abo na ukra wo ne yenyina yetwa wo 50 akọ 60 anwode no way na nyewa dwen se wo no prostate na cancer wontimi enye wo but the BBC life insurance bank 401k 403 stocks bank then how do you see baby what I policy so obi ene na yere ewo ho na onfa salary a security emmanuel but uka Timothy mwedika tinu nchimu wachuna so I policy na oye more than infidel. Another version says na oye unbeliever na oye bosumsumni were obethe ena ntenase well ne were so do oyira were enye fie no wasiesie ayi ukromu no sete dumase no na de wasi na kra no na de wasi na kumase no na fie na wato ha were security bango a wope ene se wo wonu tiwe na ntenase na ye well ene will enchirese ubewu ne will enchirese wono were transe na wototo mo well no enwure obeba no the poison ato aduane a wudie mu. I hope say ene emema ye wo line so mutie no baby and I'm catch me say ya dako wanwe a me ma meka me kwa me mabie ma ye ntrase na ye nya well America ha na ye nya well e wo Ghana wa chira mini ho no mo a na wo ene amofra yi omo manko etwem se obi eku na yire se tere okay na maybe aye anie na wo dia usin wo mu nyina oba a usuro awrade a wonene ti aware no mu no mana akatua a eye security ma wo hu oniemam va eniema ehunahuna no won say oba ene be ma wo ho saa no oba ene ye asase no ti asema me ti illustration yi ne wo de ti asema me kan yi oba ene eye asase no wo go ware no wono ene da bia o ya asase nti oda ho benyimfo nso mo mfa ncheme o ma no am de kasa ansem na wo se bi wada no so oda na so ene ne ye sexa na ono waji wo nkosua no for security no de sie ne yem amaw boso men kuno obetintesio obefi obebere boso men kuno no ewia wako awoko yawo wochina na wo watu nkwada na sawra ebe ya oyire ya wo yire epese nkwada no wani eku ho udo wo mo na waye nhihye baby ubehu se wo enemy ya ye nhihye ama ochina no hunta akatua wo yi a na nije na Adventist man ne
ni encourage mo wonyo ya ma bambo ana security emra ema oyere aketua to subi yes spell salaries affirmation abasubo buzianfo merma Adventist man obey berme bia wontimi afemo oyere wontimi afemo oyere brebe nipa pi ebisa me ma ho asem onse bo yanom se ekane ene mabra bo a anke bia awurade mpamwo anke bia anka me ma kokefo enkwada yeah menena fa no I give credit ema me yere ya Felicia baby a me gina bia me afem no if you say wono no chire nkwede ya de ewufie wono no mo ya asori anopa bra me menena fa no menena nkrofo amanso menena nkrofo kroso because say me ba kwadwokra de me birthday bie no a eto no na me wofie me birthday bie no a eto no ida se mo Kenya no Zambia no Malawi no Zimbabwe no Hong Kong yere eno so ade so ani nyina ma 6 years me yere ekire me ma ade homestead ewufie bra na yeti East Africa wo yere eno aduane ma wontimi nanase wontimi afemo no mema ya yere no empe sebio enkomade eni sika akọ ne mo pasa nka be me enka se be me enamase be me enka se awurade enhyiraw oba epe affirmation na ya katua edi mo ye bo mo abaso wonu bi ene wadroyi no wono ena awurade edene ba wakwa mu a na wo bra wo hwe wo nya nware ya woni metiwe no wo ye dressing ni abrabo ni a haircut bi ani etwitwa ne obey eba wasetere mu no ohun nsakraye aba na woni ne kura edawie eye sexa ka chere no say thank you na woni oye aduane so bua no so wamoa no thank you for the food because na ye young no ye call Sweden and Norway near cotton books or air canvas na memenda ewie bia obon say Swedish for no omo invite here Africans I have ton books no ekofie ne akodidu omo fie na ye didi a ye kwa obon say oba no na epe ye aduane no wo ye nema no saa na omo freye ema ye ne ni kunu no ye ba table no ene ne man ye ba bididi a ye tena se a but is a bear no as a tag for Martin maybe we could be a metis asem Mr. Swedish castle no akofo from ente na could have me bisa say e was yan for na kasa tag for Martin dan papa ba ko ka chem so o say thank you for the food woo me you misika me mo ba ko homa why aduane ama I didn't tell us that was here but Swedish ni and Norwegian be man be kasa tag for Martin thank you for the food we say obano anokana udi bi na tem wona na konye ubu na sebi okwase ano nanka obetu the poison ato aduane no wagina na so ya aduane won tiapo woni wada di untimi e mo na baso nkwadai won figu no so yeyere no they need affirmation akatua a etosumie no ebuzafo akatua etosumie sa odo love me yere wa anko besere me bi se debia me kase me excuse me to us am so me timi ahwe me yere nim no aka che say I love you no edin manon timi nka even ye sun ka bibim you make me aka say I love you
Aden. Before you subine. Any petuntum. But a Maori and Fisse. What kind? Episode 480 a no more. Was a young man. Not yet no more. No good yet or man and from my young. So would do year and one. Danadi. Would do year and one and chimpana. Adventist man. Would do year and one. Jaisa winning crop 4 years and 80 phones on qua. We hear the we are no. We hear it akatia. Na akatia are open air or door. Odona who from beginning or the sin pe ma open here no or every one na emma unkwane nyina no nya onunkwa na opese wo do no akatia na ma ebi enu ne maame so na bi enu ne papa so won senom so wo do wo maame no na wo ti wei won pese wase be abetena won nche mo di bibi kura kofi a wo no ye ken ukura de nka nkrofo wa brochina wo fie eye enso so asisi enti ma wo yire ehunse na ukura ne fie na akọ ye nkwara bi a omu entimi enko school ma awurade emfa so ma omu enya education wo yire enwese wo be draw I would red pen ebe draw akoma. Nah, with the chocolate. Yeah, with the chocolate, man, that's good. But we hear a percent, woman, udon. None aketia a tosumi. Aketia tosumi. Yes, fellas, salary no ano aketia na ni eka ho asem no. Attention. Attention. Mumin can be ewo emebusem 80 and 9 timo eduon. Proverbs chapter 4 verse 20. Proverbs chapter 4 verse 20. Lucian 4 kelsen kamawi na so say awia mini ho na mi tukwan. Mo min twem kakra. Proverbs chapter 4 verse. O se meba tie mensem yen waso ema me kasa. Mo min kamu no krenchemu oba bie no hono ma ohia. You see, woman doesn't need our heart. They need our ears. Pastor, me kuno na so ding. Pastor, be mo we so be ka so betie. Obuzianfo me we yire sa aketua papa bi e wo hono ma o we free wo hono ma eye attention. When you pay attention to your wife, we yare emfa we yire asoma sifie emfa ho eyeba emfa ho nyese brenya du na wase na unkuma ai wo nkonta no ama ebusiafo kra ofre o ma achia wo mo. It costs nothing. And so aketua pa a wo yire or everyone. Aketua na de etoso enum. Ye ko nkakra salaries. Aketua a etoso enum a oyire everyone. Respect. Ubu. Na wono na open a warren na de say na friend is sister o. Na friend is sister. Na friend or him man. Ne wonsaka no wona wugu na nichie okay Petro enwoma a edikan etimiensa nchimo enso no a Petro enwoma a edikan etimiensa nchimo enso depending on version we use Petro de menya kwan akọ a friend saying Capernaum Bebrebe, tembia meko Israel bia. Mepete mko Capernaum. Na uko Capernaum a womo ewo Petro na seba efie ya archaeologists for ever. Na debia no emaye fu se at least se asuafo no bia kra anware a Petro de oware. Obia anware a at least Peter de oware.
Yes, I say Petro de Owari, no. Yenim say Petro de na owo a yere. Na Petro no na owo a yere no. Abujanfo ade ba ko a ewo Petro ho a ya yenim ene say esa so oware ye no. Na ono de na owo a yere no. We obi a oka awaresem a na Petro wonim de oka no. If you say Petro no woka etim ensa enjimo enso no a Petro say in the same way also husbands must respect their wives. Would you why a traditionalist? Pastor the same here ono oba no and they say wo di obuo emame eye no kre. But Petro enu so on the warrior was say in the same way emerima monso munfa obuo. What kind other version they will say live in understanding way. Nya entiasie ema oyere. Na Petro say so when you respect almost treat them with respect because they will also receive another with you. God's gift of life. Na Petro say wo enemy ya mfa obuo ama ya yere no ana aketue wo ya ama wo mo a or say it will even hinder our prayers. We are bema. Kai who say wo ena efie we are software. Na wo na onyankopon ewe say ude empaibo ebe yen wo fie ho no. Yeba sorry a ena pastor fie ku bi kwate wo ye software. Ne wo ye free fie dia. Ye free asori na wo ko fie dia. Wo bema no una wo ye high priest e wo fie ho no. Wo na wo say anopa ewia enwumre de den ne de emre wo bo empire ema wo yire ema wo ma. Na Petro say so wo no umu yire no wo kase nanim basa egu nanim ase kan ho nsem bone e kire wabusuafo ene wo namfofo esopa wo yire a na wo mu no a wo se wo mo yesa no Petro enwoma a edikan etimi nsanchimo enso no wo se wo empire bompo. Do this so that nothing will interfere with your prayers. Mema a nemutie me. May a men's day. Misre wa fasaka tuya we ma yere. So we channel and I won't channel. So we are next. Now we are doctor. Now we are truck driver. Now this kakesi befie. Now this kakitwa befie no. We the fasa akatuya we ma yere. Buno. For obuo man. Na wompa ibo ebedru awurade anim na obarima bia o ka men's ministry ho a odi obuo ema na yere ne ma ehye nanim dro na ne ma edi obuo ani die ema no so wo mo hu se ye papa o de ma ye maame na eya akatua enye wo yere nko a na epe wo fie ho wo ma no so ani agye ho e wo fie ho akatua a etoso ensia Ulianfo me brana ko anso mo me kwan visa wia mini hono. Ebi atoso insian salary. Yes. Security fa ahobambo ma oyire. Ma oyire ehun sa ware na otimo no. Wono wo ware akosi awieye. Ma ka kire ya. Nse ya. Mi no ami ewu, mi papa ewu. Uso mo ami ewu, o papa ewu. Tete ewu ja mi ni ba bi ame kro. Misubi jawa ni baby awo kro. Mia ya ma yenyina yemfa odo enentiase entena ha. Wo ye obasa wa man security. 2 bona baso. Ye to si yi odo edi kire no. Wo de esum kra wo de meme star no wo de ayebi. Wo de esum ka bi mo ya ka chen say I love you. Na de to so 9 ma ono na atini na enko so ye to so enum fa obuo ema oyere se wa bon na wo moye se school ko bi na wa nko bi se wa akwa ware na wo na wo ba betude na enum ebetwitwiri fo wo yere epese wo de sa akatua we ema
Halfway, I could hear Tosunsia inspire him, inspire her. We hear it. The old you know want to me now. Catch and say, be a year. Catch and say, be a year. Inspire, we hear it. Maybe in come man. Well, one Kenya, we hear it, you know. I'm not woman, so woman in Kenya be what was the name Kenya be we hear it. One better we see a diamond. But then the day, you can grab it to a big grave. It just wait me action. But the all way through war. Also, know that you are in the beer and it's obeying spine. I could hear a tosso ensign. The folks are on your Bremen, with the baby is here. Yes, for salaries are SALARIE. Encouragement in Granche. In Granche. Beme bia buira bemono, una wugu awariano. Beme bia abasam tuasem na de bia. Wode ne oyere editif ye hono. Una awariano wo say no. No beme bia in Granche efri nenum eba de bia no. Wono na oye awale ne egie mo bebrebe munim se my brother e wo ma we e friend no kwachi o Michigan na ye wo Ghana ye ntu kwa na my brother kwachi ye mo we mate se me kasa asem we pen na one na danfo bi na o mo eto kotet enyom na danfo no na your friend Daniel Ankama makum asori but Daniel Ankama no na omo friend Daniel Ankama ni din pa na nya no de friend no friend ebeye na ebeye no otu kwan ko Germany 1986 na 84 more baby me refi kakra na odu Germany no tro my brother Moses you o tro na o tro my brother and satan na letter ya na email so mo kan na de WhatsApp ama we no nyina ni wiase bi na my brother kan letter ni we no de ma me so be kan ye nyam na danfo Daniel Ankama ebeye no atwro no ba o my brother the letter ma me kan we have for mom income no French and we confession is good for the soul and some na e what letter no me kai krokra but ba ko be me kai Daniel Ankama ebeye na letter no o kan sembi e wo ase ho baby na more than 36 years eno and I am a botaye eno and I am a mantra eno and I am biblia o we letter no and o say Moses tell all my friends in Ghana that Ebeye says Ebeye. Amen. What's it Moses? Tell all my friends in Ghana. Oh no, Germany no what my brother. Tell all my friends in Ghana that Ebeye says Ebeye. Wow! Yeah. That was your fault. You know I'm with him. What an encouragement. What an encouragement. Encouragement. And now, it's a letter one seven men kai. But that's some idea. Was a catcher me now for 4 years and I said, a baby, see a baby. I was there for I mean, can't you? We hear it. They said, yeah. And can't you say, we're sorry for our real Marco. We hear him pesa. Every one, and that could be out to me giant of 100 times. Name pass them. Me on my pastor, cram one warrior. We hear him pesa. We hear it. So what born so more, yeah. So I hear Yada for so and Yada for.
So when him maybe next you walk up here now won't could be no. No. I would hear. Catch and say a bay ye see a bay ye. If you be no I will repel. So by catch and say a bay ye. You know near no. Ukum near a home. You see, baby, now upon some air call retirement. But some I hear you must have 6,000 years. What bread? No, so I'll call retirement. Na near what be a some meaning in our energies or a garage sales. What do we go about thing? No auto, I bet now. No auto. No one will come in our head in your auto. No, oh, two be, and now I could be out the year, Juma. No, I had that. No, we say, I have some. Video the age more as you see under that dam and a man in Crawford in where the other part and where the same. No, see your friend on discouragement. Abasem to you. We hear it on pabasem to you. Woman, pabasem to you, woman party at tia. We hear it while Brennan to Quano. Adventist men. Me mumi yanko me kachira woyere ta wari muda uza fo mi de makache me yiro say ya me mpese ube wukura me de makache say ya me mpese se bi ube wukura na se bi mani wo mba o mo fa che me sa ko ware oba afofo se de ma me ne papa e de ko ya kusi awie mpese so me no de ko a kusi awie di nkran sem bi akachira me so me nkran sem bi ameka achira wo we many betu kwan be 6-7 hours. Na ye di nkran che sa to be kwa idru yes data na ye twem. No ba epesa aketu atoso nwotwe. Eye osom service. Very me bia we Adventist men e wo Philadelphia sorry mo. Na osom na yira na ne bu afuo na eye ne ya. Na onwinwi. Na opese oba na ensom no you are not na wonya Kristo mo emema na osum oyira wo de akatua we esi manua na chese na enye wo nkontombo mfiri wo nsem enye wo citizenship mfiri wo nsem enye wo green card mfiri wo nsem obensna wo dem na enye mfiri wo nsem na wo no cast ni wie no fade eye mono na eye no ma oyire enka eno so oba ka kopaya echen adeswa na wodi eka kopaya koba kopai na petro kosa wetmi adaka na se no aye ne quick somwere eya hohoro nkukuyo eya klinifie honom eya som womana ma oyire unu se we somfo we heady con e wo fie hanom na wodi ubehu we hu sa akatua we ya oh obehira wo dabia abusafo moment ka bibi nkyere wo na menim so mo pastor so yes ade no he's a good man makache Columbus asafo mai ene ba bia maye adwuma bia ye ba sorry dia me na mo pastor I am your pastor but me drew fear mi wura mi fear ho 2114 Sprucefield Road mi wura ope ma wura ma to butade ni nyina enu metai enu bibia egu on mi wura fie dia pese me som e wo fie me ba sorry a won pese me office akra me clean ha fine won pese me bibia me say fine we say me yam so for ha but me drew me fie dia me wura so butade na egu ho ran so butade no na me pese me ohuru nkukuo ema me yere pese mtwitwa ntos ni bi ema me yere pese toilet no me cleaning sink no me cleaning the man I've come to the realization say me who very man or some na yere ewie na yere atwitu esi so da me no be that I want so ko na fa osom
Na wo no osun na osom oyire no. Ubaba no ohwew. Ubaba ma no ohwew. Na nakuma mu no obom pese urade ma minya bema a wote se me papa. Da akin. Na ubaba man bom pese mbinye kunu no ni eyire no a omo so esom etise ye papa. We say o de osompa agewoma ene ofie. Philip for 89 jemo emotwe oso Paul say, finally, brothers and sisters, na dia mummy any sisters in front because a men's day. Finally, brothers and men, you walk Philadelphia, sorry mo. Oso for my niema ensiami. O say whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable. The end of cray, the one winyam, the air, kron, the order, the energy. If anything is excellent or praiseworthy, so I can get some like Bibi I say, you're doing home. Men's ministry day, you're doing one. Of one person think about Sa and Yama in Sian. I'll be home in Shra. Now, maybe there, me say, the Bibi or one and that men's ministry, as I say, change you. A month will fear her SSA. A month will fear a done as the better la. Jenny Akatia and what we want. Number one, ma we influence the awario timo or security or Sakatiano. Ma we influence the Mikuno. You keep to every Amayaman and a son. Brevi, me coacha dear Emma Solusi University, Zambia. University Ankasa there was Zimbabwe, no man coacha extension school, Zambia. Now me call no, na President Chiluba, powerful guy, only two connect Kawunda. No, one in a year, a Jaya warrior. Yeah, a Chiluba and a euro, there a Chiluba. You know, we're interested, pa. Obia, where you head of state, where you president of Zambia. No, I mean, so place war with the state house. Well, we say for and your first lady, no, and a ma warrior. Na yet, I Osu Castle, na Jubilee House, na a yina and a ma warrior. The bear to na uju fact a affirmation and manager a warrior ye. I can hear tossing and also with home. Or do yere. Me got a town over pa or Bushian for. We hear it and then crop for no, but I could hear I love Mawon. Na what tension and will be uncle we hear it and no muscle. Of Ubu and Mawon. Na show in cramming. Na fe some. Or better maybe awesome. Or the jet a warrior is see one. Therefore, there will be a friend of father's pledge. So me one more story them there. Remember more repeat the same way. One, I will love the mother of my children. And then a men's day. Woman in say, we will love the mother of my children. Me do me ire ya Felicia where me ma kufi kojo any efia. Me I will listen more to my wife. Very me Rebecca be a meti. You told me answer, I will seek more opportunities to give my child a feeling of belonging. My dog me ire enemy ma eufia na akwenya bia also me de ma me ire ne me bia ndo. Wo ahun say, dey won't even kasa so. Why you say when no say one wari ukuro. Wo no. But who go worry no? Na on free ukuro wo se cheduma no. Na winim. Bi na no emfa no na nya point. Number 4, I will express words of appreciation and praise more. Number 5, I will spend more time together with my wife. Number 6, I will love more. And then your best I will do my best and love the Lord. I was there for Radin Shram.
Rade enkam na Rade oma ensim yi. Adventist men. Yibi ohonuma a also yedema yeyire no mo a. Bambo, security, affirmation, love, attention, respect, inspiration, encouragement, and a service. Oh dear, and then Kubisa Mayere. The number is 718-790-8897. You record just a better one. I walk as we just animal phone, so I'll try. We hear it in himself when you're perfect. So we the Enema way a Akatua Manua. We find a sister be and what? No, if you can't hunt or maybe Akasakasa maybe the all prefer one. 8 salaries, security, affirmation, love, attention, respect, inspiration, encouragement, and acceptance. Yahuwah ene oma yi eba we esi ho no. Oma de ne yaba besuen. De ye emreye ewo yakwa mu bia no. Oma ye ahoden a de bebisa enema we eso. Nebusem ti ediasa baako ntimodi no nkron se. Mapi aye mapi na wo de wo meyira no tifie de wo sin wo mu nyina. Oso waye na ada na hofe huhu de oba a uso Awurade te se wo ya Felicia de meyi waye de bia mema osa 8 salaries Awurade nkan ho na oma yewe ho ahoden ba bia wo bia ma ye mompa ye ho ye da wase na yenim na so ye refree ene watimu akire ne a yenko yemfa akatua we ema yeyire yema ede efie wie no adane enhyira asan ba yen aho da wase so wetie we Yesu din muti amen. 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 What you mean? Pacha me shase. De Jina 34. So say no branch roaching, bre amunu kum de haba. Sorry na cheno wo so use chabe tum ejna piti. Ye wo sache yenkra, bre obra suroche repo. Echichi butentim kesino. Etinti machi kwani do numu se etim ye ensuro bisa jin kwano sakure ya ekaneko mano wubono de masro di de etini ye wo seche entre yenkra Re obra suroche ribo echichi butentim kesino etiti machi kwani donu mu ebejne binti na enim suru bre sheno rebesa seno se tuna from a bombo
Obufuntum kata sheno so. Ye wo teche a eshe yenkra. Bre a obra. Amen. Amen. Abrayani osofo Twumasi ebebo empire na edeshira osumiso. Jafo mpacho ma yemo mpaye na ansa na yemo mpaye mpese me da masi bebrebe. Radi enhira mo ene ye Wednesday. Na eniema ya ba besu yinim dada. No radi no ema ye ho hoden. Na yentumi emfa ene ye yire. Biwaye bia. So wona ye yire. Nena emfa sa aketue yi. Nye dakra aketue o. Mon kwana nyina no so we yere obey any phone there so wanya no we fama isan Kristo don a ehwe wonti Yehowa eda wase una mbre horo ni suhuro so na okakaye na nenso so use eniema enwotwi yemfa ene yere no entena bra waye mema ne ye aware ni ti no waye na yentumi ma eniema nwotwi enwo efie ho no enwo aware yetin somati say ya na keka yanku no na nka ebetumi aya aburu so for what do ye see bisa Yesu di munti. Amen. 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 Tafuna sisa pamono Jaine tuvinina Mipe jaina no sisele miano Every bibuwe so Mipe jaina no sisele na jono so Misuru mashire so Semisanu nyuma kesi yemi yenu yehunu Niyo tafuna sisa pamono Erinye yoda, erinye Emmanuel, minemo. Semisanu nyuma kesi yenu yehunu niyo tafona sisa famotia. Enye erinye yoda, erinye Emmanuel, minisenya mekwa mitemo. Mime minemo, esumu vya simu mamu.
Emmanuel, minimo. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, minimo. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, minimo. Emmanuel, minimo. Otafuni bubo mwa mamusuro Nemonka wakumato yema Mibaka wakumato yema Omeria sidani uwosuma Minya mimidiwe ni msoja serama Omeria sidani uwojampa Enye midin seme kwa uwominse Omeria sidani uwosuma Omeria sidani uwojampa Enye midim seme crow minse Miba me crow Da 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 me crow Miba me crow Emmanuel minimo Mi baby minimo Isumu biasi mumamu suro Emmanuel, minimo. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel.